The Quick Time is News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri aya makuru. Nimara amatsiko rero ku nama ihuriza i Paris abahagarariye u Rwanda, u Burundi ndetse na Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 30 rero Ukwakira 2025 i Paris mu Bufaransa hagiye kubera inama mpuzamahanga igamije gufasha akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari kubona amahoro no kugera ku iterambere rirambye. Iyi nama rero yateguwe n'Ubufaransa na Togo ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Burundi na Uganda, ariko rero muri rusange yatumiwemo n'abahagarariye ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga. Byateganyijwe ko rero umujyanama wa Perezida Donald Trump mu Bufaransa na Afurika, Masad Boulos, umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bintou Keita, n'abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Togo, Qatar, Angola nabo ko bayitabira. Ku Rwanda rero ntibyashobotse ko Perezida Paul Kagame ajya kuyitabira kubera ko ari mu bundi butumwa bw'akazi. Yahagarariwe rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, waherekejwe n'izindi ntumwa. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nabo ntibitabiriye iyi nama. Icyakoze byemejwe ko Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we ayitabira. Mbere y'uko iyi nama itangira, Perezida Emmanuel Macron ateganya kugirana ikiganiro cyo mu muhezo na Tshisekedi saa 9. Yateganyije rero kuganira kandi na perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo, Faure Sozima Nyasinge. Asanzwe rero ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nama rero ifite igice cyo gukusanya inkunga yo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iby'ibiganiro ku bufatanye bw'ibihugu by'akarere mu bukungu ndetse n'umusangiro ubera kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Paris. Intambara rero ikomeje hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC 23 yatumye abaturage babarirwa mu mamiliyoni bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bahunga. Ibikorwa remezo rero birimo imihanda n'ibibuga by'indege birafungwa. Ibikorwa rero by'ubutabazi birahagarara mu bice bimwe na bimwe. Gukusanya rero inkunga byashyizwe mu ntego nyamukuru y'iyi nama bitewe n'uko amafaranga yo gufasha abagizweho ingaruka n'iyi ntambara cyane cyane impunzi akomeje kuba make. Muri miliyari 254 z'amadolari zateganyijwe muri 2025 kugeza tariki ya 15 Ukwakira rero hari hamaze kuboneka 16% gusa by'ayo mafaranga. Umujyanama wa Perezida w'Ubufaransa mu bufatanye na Afurika, Jeremy Robert, yabwiye abanyamakuru ko hagiye ko kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bishoboke bikwiye rero ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kandi ko ibyo biganirwaho. Robert yagize ati ku bijyanye rero n'ibikorwa by'ubutabazi harimo ingingo yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, gisanzwe rero ari ingenzi mu karere ariko kikanagira uruhare mpuzamahanga kuko cyagwagaho indege zo mu karere kose. Ni ikibuga rero cy'indege cyifashishwa mu gutwara abashinzwe ubutabazi, ibikoresho ndetse n'izindi mfashanyo. Iki kibuga cy'indege n'umujyi wa Goma rero muri rusange bigenzurwa n'ihuriro AFC 23 kuva mu mpera za Mutarama 2025. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabujije sosiyete y'indege kugikoreraho kubera ko kigenzurwa n'abo yita umwanzi w'igihugu. AFC 23 yasobanuye ko uretse no gufunga iki kibuga, ingabo za leta ubwo zahungaga muri Mutarama 2025 zasize zangije ibice byacyo by'ingenzi birimo rero umunara uyoborwamo indege, kandi ko hari impungenge ko zasize zitezemo ibisasu. Leta rero zunze ubumwe za Amerika muri Kamena
zafashije u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugirana amasezerano y'amahoro yitezweho gukemura amakimbirane amaze imyaka hafi ine hagati y'ibi bihugu. Amerika yagaragaje ko kugira ngo intego y'aya masezerano igerweho, ibi bihugu bizakemura ibibazo bifitanye bishingiye ku mutekano, binagirane ubufatanye mu rwego rw'ubukungu kugira ngo bigere ku iterambere rihuriweho. Ubufaransa kandi nanone bugaragaza ko bushyigikiye umuhate wa Amerika, bukifuza ko Uganda n'u Burundi nabyo byifatanya n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mishinga y'iterambere ry'ubukungu. Bubona rero ko ari byo bizatuma akarere kagera ku mahoro bya nyabyo. Imishinga rero yitezweho guhuza ibi bihugu ni iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubucuruzi, kubaka ibikorwa remezo bihuriweho no kubungabunga ibidukikije. Ngira ngo rero nk'uko muri kugenda mubibona mu mafoto atandukanye, nk'uko muri kugenda mubibona ahangaha ni Minisitiri Nduhungirehe, aho bigaragara yuko we yamaze kugera i Paris yakirwa n'umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF Louise Mushikiwabo. Tuzamutse gatoya ku yindi foto, ngira ngo murabibona ni Perezida Macron na Tshisekedi aho bateganya kuganira mu masaha ari imbere. Nk'uko nabibabwiye haruguru, byavuzwe ko baza kuganira ku saha y'isa 9. Ifoto ikurikiye rero nk'uko muri kugenda mubibona ni Fro Esozima Nyasinge, aho arize kwitabira iyi nama nk'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi foto murabona uwo bita Jeremy Robert, aho yatangaje ko ibikorwa by'ubutabazi biri mu by'ingenzi biganirwaho kuri uyu munsi. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Mu yandi makuru rero ngira ngo tubaregezeho uburyo Generali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatunguranye Washington DC agahindanya inyandiko zakozwe n'abamubanjirije. Aha rero ni inkuru yabaye mu nama y'urwego ruhuriweho n'umutekano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 21 ya 22 Ukwakira 2025. Uyu mujenerali rero bivugwa yuko intego nyamukuru yahurije intumwa z'ibi bihugu mu nama ya GCSM i Washington yari ugusuzuma intambwe zimaze guterwa mu bikorwa bibanziriza gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda rwashyizeho. Ngira ngo nk'uko muri buze kugenda mubibona mu mafoto, umujenerali ngira ngo murimo muragenda mubibona mu mafoto. Icyo rero ahangaha kuri iyi nkuru dukesha kinyamakuru igihe.com, icyo twababwira nuko gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bishingira rero ku mushinga uhuriweho CONOPS, Concept of Operation, wemejwe rero n'abahagarariye inzego z'ubutasi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 31 Ukwakira 2024 hashingiwe ku biganiro bya Rwanda. Ubwo rero uwari ukuriye urwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya RDC General Major Christian Ndaiwel yemeraga CONOPS yemeranyaga n'u Rwanda ko FDLR ikorera ku butaka bw'igihugu cyabo. Siwe rero gusa kuko n'abayobozi bo mu rwego rwa politiki barabyemera. Mu ntumwa rero za RDC zitabiriye ibiganiro byo kuwa 21 no 22 Ukwakira harimo n'umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya RDC rushinzwe ubutasi Brigadier General Patrick Sasa Nzita umaze igihe rero gito muri iyi nshingano. Brigadier General Sasa rero yanahagarariye igihugu cye mu zindi nama ebyiri z'uru rwego, nazo rero zabereye i Washington. Inshuro zose yagaragaje ko General Major Ndaiwel atarakwiye kwemera ko FDLR
ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 Ukwakira 2025. Minisitiri Nduhungirehe rero yanditse kuri X cyangwa se ku rukuta rwiwe rwa X ati mu nama rero za GCSM zibiri Washington DC, umuyobozi w'intumwa za RDC General Patrick Sasanzita ahora avuga ko abajenosideri ba FDLR batabaho, ahubwo ko ari urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo rutere Kongo. Yakomeje avuga ko Brigadier General Sasa yavuze ko iyaba ari we atari kwemera konopsi kandi ko atari gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington. Amakuru rero agera ku gihe avuga ko mu cyumba cyabereyemo iyi nama Brigadier General Sasa yakomeje kunenga konopsi kandi afite uburakari, ayita n'amazina atandukanye, ibintu bitashimishije abari bitabiriye. Umuvugizi rero w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge tariki ya 10 Ukwakira yashimangiye ko FDLR iri ku butaka bw'igihugu cyabo. Icyo gihe yayisabye kurambika intwaro ikishyikiriza leta n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. General Major Ekenge yamenyesheje abarwanyi ba FDLR ko nibatabibubahiriza iri bwiriza ingabo za RDC cyangwa se FARDC zizatangira ibikorwa byo kubarasaho cyangwa se kubagaho ibitero hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono tariki 27 Kamena. Ihurizo rero rihari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite ni ugusenya FDLR, kandi impande zombi zimaze igihe kinini zikorana mu gihe zihanganye n'ihuriro rya FCM23. Uyu mutwe rero w'iterabwoba kandi unakorana n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nk'uko rero muri buze kubibona ngira ngo mu mafoto mberekeye General Brigadier Sasanzita uri mu Kaziga, aho yavuze ko FDLR itabaho. Ngira ngo nk'uko nayo yaberetse mbere n'uyu mujenerali urimo agaragara mu Kaziga niwe wavuze yuko FDLR itabaho. Ngira ngo nongere mbereke mu mafoto uyu ukurikiye ngira ngo uyu uri mu Kaziga niwe General Nzita Sasanzita wavuze ko FDLR itabaho. Uyu nawe ukurikiye nkuko muri kugenda mubibona ni General Christian Ndaiweli yemeje ko FDLR ibaho kandi ko igomba gusenywa. Ngira ngo tuzamutse gatoya kuri iyi foto nayo muri kubona uyu nawe ukurikiyeho ni General Major Ekenge, aho rero asaba FDLR kurambika intwaro zikishikiriza MONUSCO cyangwa se ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikayigabaho ibitero. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi.